gibi yakın dostları için canımı da ezdirgen. Sizin gibi yakın dostları için canımı da ezdirgen. Canımı da ezdirgen. Rişat Galikhanov. Зор рахмат, hürmetli тамашачылар. Тик егет белән таныштырып үтәсезгә, без инде аның белән 6 ел бергә эшлибез. Ул инде Bainline компаниясының җитәкчесе, үзе музыкант дигән, гармуннар, тальяннар мастеры. Минем продюсерым һәм спонсорым Бүздәк райда туып үскән егет Филүс Гәрәев. Филүс Гәрәев. Бүгінгі тамашада қатнашtılar. Жырларыбызды, моңларыбызды тағында моңландырып тұрышы тауыш операторы Алмаз Калимуллин. Виртуоз гармоншы егетіміз Руслан Мухамадиев. Синтезаторда ойнаған моңлы музыкант, жыршы егетіміз Илдар Шаяхматов. Республикамызда яшап, ижад етуші Алан Халық büyü ansamblı жетекшісі Ләлә Садриева. Bayak vokal Güzel Adigamova. Ümitli muzikant hem jırşı yigitimiz Ruslan Gabbasov. Unutulmazlık jırlar mыңlar bilen halkımızın yaratkan jırşısı Zile Şayihova. Концертыбызды алып барды сатира юмор ustası шағир Альберт Уразмәтов. Сәхнәбі сүреді unutulmazlık jırlar mыңlar bilen halkımızın yaratkan, estradımızın tanılgan, Башқұртстанның атказанған артисті Ришат Galikhanov. Еліміз күндері ояз болып, тыныш кәм тұлы салларда ұшырашқанға тегілім. Қушығыз, сау болыңыз достар.